Dobrý deň. Máme tu jeden umelý necht. Počkaj. Natretý bielou farbou. Položíme si ho. Zoberieme si molitán, kúsok molitanu. Zoberieme si lak, napríklad ružový. A natrieme si to. Dobre. Potom si zoberieme napríklad fialový lak. A zase si to natrieme pod tým. Bude to vyzerať takto. Tuto máme necht. Čiže zoberieme si necht a zoberieme si toto. Teraz toto priložíme k tomu nechtu. Takto, to tu popritlačame. Potom to odbalíme. A necht bude vyzerať takto. To není vidieť, ale nevadí. No, tak to už.